guys, welcome sa akong channel. So today is magluto day tanoog leche flan kay murag nag-crave mo leche flan, so maghimo tanong since naamantay mga ingredients na available like eggs. Yeah, ako pakita sa inyo guys ang atong mga ingredients. So 10 eggs ni siya ha, 10 eggs. So ang atong lang kinahanglan nani isang iyang egg yolk kanang yellow. Then carnation nga evaporada. Then kini siyang condensed milk. And beautiful sugar. Yeah, sugar food guys. Then syempre naadto tay hulmaan din nakapalit gihatag hulmaan ano sa Asian store. Tagkuan ni siya guys. $3 yata ni usa ani, mahal siya kayo sa ato tag cheese ra siguro ning buo. Everything here is pricey. So, ano guys, so magsugod na ta no. Diyan akong assistant. So, okay guys, sugod na ta. So, ang bubuhatin, oops, syempre magluto gani, magpalit yun ng hair. Kay basin, mga tagak diha sa imong niluto. Oh my goodness. Uy! Okay. Wow, what a Okay. sugar. No, I some sugar, Mom. Oh, I see. Okay. So, nagkuha ko guys og extra nga pong kay una tong kuanan sa egg white. Tutuon siguro na akong egg white. Tutuon siguro na akong egg white, no? Tutuon siguro na akong egg white. Wait, no, you don't know how to do this. I'm gonna show you. So, buak ko na to, no? Then, ato I siyang, don't want my hands dirty. ato siyang tanggalon lang nato jud ang kining puti, guys. Ako di man perfect ang pagka. Oh my goodness. Except for the yolk. Pag-separate pa lang gani sa yellow challenge na. Okay, Are so, you making again? yep. I'm gonna, what Are is you it? putting the yolk in here? Yeah. I'm gonna break this all. Pagpisaya ka, Jasmine. Uy! Saba. No split na gani ta sa imo. Try to speak Bisaya, Jaso. I don't know how to speak Messiah. That's why, because I keep talking to Bisaya. You didn't answer me. And now I'm having hard time now to talk to you. So guys, kinahanglan jud makuha nimo ni mga okay lang magdili perfect guys. O ana siya. Duha na kabuo. Ikaw Jasmine, you're the one gonna beat that one, ha? What? Like mix it? Yeah, mix. Well, mix. Mix Yay, ready. I love to mix. Yeah. You're gonna be the one, so Wait, I need a cookie. Be right back. what you gonna so ani lang ni guys. Untag ko ani no, untag mamao kay mo first attempt na ako guys aning maghimo aning leche plan. Nakita ako sa YouTube ha. Nakita ako ani sa YouTube. Oh, shoot. Oh my god. Buti na lang. Oh my goodness. Naghilak naman ni Rosella. Oy! Pata natin man ni atong assignment. So, atong oh my goodness. Kalisod. Sorry, it took me long. Oh my god, I broke the egg yolk na. Sorry I took so long because I needed to take care of my baby sister. Okay, it's okay. No rush. It almost made a flower. So, pangkuanan ni nato siya guys, no? Pang 7. Mommy, it made a flower. Yeah. Look. Ayun pa, ipakita kay Maya, puno na ron. Sayang. Mahal ba yung egg? Tagkuan ba yung $3? mahal ang kuan nila guys, slow. Tabi na ang brown, kanang brown bitog shell. Mom, are you gonna use the yolk or that? I'm gonna use the yellow one. That's Yolk. why. Yeah, the yolk. The yellow. It's destroying the beautiful flowers. Yeah. Are you gonna use that? I hope I can, but I don't know what we're gonna do with this. But Throw in the trash. no, I'm not sure yet. So let's just set this aside. Set aside that one. So tapos na ta guys, no? Sa ato na nilagay the rest.
You add the sugar? No. The sugar. No, the sugar will be in the... We need to, caramelize. Guys, kinyong tabang gamiton ako kaso kay gikalawa. Wait, I'm gonna show it to them. Gikalawang man siya. Basin makuanta na. So, we gonna use fork to mix the, this one. So, let me mix first. Okay. Okay, you mix. Then, ato na ni siyang aprehan, no? Para, wala po siya. What the ani? To mix. What are you gonna make again, Mom? Next shift lang. So, guys, ato na ninong iyabo. Kaya na ni siya, guys, ha? Careful. Oh, I'm sorry. It's okay. Because I'm gonna take a shower. Yeah, you're gonna take a shower. I'm sorry. Be gentle, Nak. Gentle. Oh, my goodness. You show yourself over there. Oops. What's wrong? Okay. So, ganyan yan, guys, ha? Mag-lipsiplan me. Ito yung dessert na, ano bang tawag mo na? Are you gonna have another one? Yeah. Then, kining condensed milk. Muna niya itong egg. Butang sa atong mixture. Sayang. Oops, careful na. The spoon will hand. We need, kutsara. To get the, we need kutsara to get the, Put it in the spoon. Put it in the spoon. the salin-salin in the can. Oh my God. Put it in the spoon. Put it in the spoon. I mean the fork. No, atong pinupon niya sige, para to kuan good ka ng tamis ni atong mixture plan. Okay, mawala pa yan ni atong iputang, natamo-putang sugar. Sugar next. Tapos na nato siya na mix ang atong mixture. So, magkuan na ta, mag-caramelize na ta sa sugar. Yeah, I'm gonna. Magsugod na ta guys ani pag caramelize. So, Can I put the sugar in the thing? no. I told you. The sugar, we need to put the sugar here, not there. Understand me? Or no? Okay. I understand you. Okay, so, guys. Tansya lang ni guys, ha? Nara sa imong pilon sa kapag ang imong gusto. So, ako tansya lang. Can I put the sugar in? Okay, you put also here. Oops, careful. Uy, kadamo po pa kaayo. Ang dami naman yan ate. Later na ng isa. Later na ng one. Just a little bit of water in there. Yeah, it's okay. Don't you worry. So, what about here? There. Perfect. So, kinahanglan na nato guys o kini safety kaya kasi mapaslot ta. I'm gonna check on maybe Bella. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Kasi mapagtong ta, so kinahanglan nato siya o tong. Money siya lang siya. Oh my goodness. Tara itong mixture na so. Oh my God, nag-cry naman si Pepe. Butangan siguro na kung gamay na tubig, no? Butangan na itong gamay tubig. Yan na lang pala ito. Ha? Okay. So, butangan ako gamay na kaayo guys ng tubig kay murag masinig man. Gamay ragad kaayo.
So guys, na ano siya no. White sugar na akong gigamit no. So, mura na siya ng We got more sugar. We got more sugar. yeah. So, na. Katulan ni siyang galaw-galawon. Galaw-galawon. Luhag-luhagon na to siya no. Kaya aron Which one's bubbling more? I think that one's bubbling makuan siya. Ma-balance ang iyang kanipis. Huwag man siya ng brown oil. Ano guys, no, nagkuha na siya, nag-start na siya caramel. Kini siya, wala na butang yung tubig. Ang kira, butang na ko siya tubig. Mura na siya lumalain. No? So, sige lang. So, lisod madali. So, muna na siya guys, no, natima na ta. Duha pa lang din ang usa, is ako pa siyang himo. So, magsugod na ta. Imo nang ato, diha ibutang. Mula na akong gigamit guys, na panang lutuan na to. Then kini atong buhaton is magkuha taari siya. So ato siya guys sa laon no. Akong baby naghilak na gyud. Ato lang iputang guys ang kuan atong gimix. Magamit tag strainer para ang buo para kuan masala iyang buo. So sa 10 eggs o usa ka evap o usa ka condensed tulo ra atong nahimo guys. Aluminum. Utangan nato siya aluminum. So ako na din nabutang ng tulo ka lanyera nato no. So lutuon tala ni siya 30 minutes. Then atong patyon ang stove unya. Ato na po i-leave lang nato siya bali 20 minutes ba. Murag pa arangayan ba na? Inaana ba na siya? Basta mo na siya guys. So siya na lang. So guys, yan na. After 30 minutes ato to testingan if luto na pa siya. So, ato siyang tuslo ko na ng toothpick, no? So, kuan pa siya guys. Di siya maklaro no. So, ato pa siyang kuan. Ato lasa siyang pasagdan. Oh my God! Murag perfect yuki guys! So, hi guys. So, napalamig na nato ang atong leche plan, no? So, yara, tuhan na lang siya kabuok. Kaya di kaon na kagabi sa akong bana ang usa ka lanyera. So, perfect na siya guys. So, pisan pa ako ipakita sa inyo ang resulta sa atong gihimo hapon sa hapon. Ang ako ding assistant, no? Is wala pa dire kay kuan pa 1:30 pa ang iyang uli niya is 3:11. So sundoon na lang ako siya dito sa gawas kay bus man maghatod sa ila guys. Mana sa nun. So ato namin kuan siya. So mana siya guys, no? Ako yung mong pakitaon ba. So naara siya. So i-try nato
So, kaya na tayo plato. Ato na lang siyang kung ano, ibanhit diri guys. So magkuha tag kutsilyo. So kirila akong gamiton, guys. So ato na siyang hiwaon diri sa mga kilid-kilid. Perfect man kayo. Pwede na siya tabag negosyo ani. Patag tissue kayo. Anaon man daw siya guys totally. So, anak siya guys, no? Kulpaan ng putaan niya kasi may apo. 1, 2, 3. Get down. Uy. Epic fail man. Okay. Oops, there you go guys. So skin lang pa rin tak-tak na ito maayo, no? So muna ang gawas. Napa siya mga caramel wala na tag. Pero okay guys. So tada na rin siya guys. Wow. Tilawan na ito be. O lamian pag yun ni. Wala na guys, no? So ato daw. Kita na ito ha. Wow guys. Oh wow. Oh my god. Tilawan na ito. Lamig siya guys. Creamy siya. Unya humok. Yan, di dyan mo ma-feel nga itlog imong gikaon ba? Imong gikaon. Ito ninyo guys. Kaya ganahan dyan mo. Okay? Basta ang ingredient is 10 eggs, 1 condensed milk, 1 can condensed milk, 1 evaporated milk. Nora na siya guys. Ihalo-halo lang ninyo siya. And then, ang pag-caramelize, depende na sa inyo kung sa kada mo inyong sugar. Diba? So, nora na siya guys ha. Lamig dyan kaayo. So, dali na lang tanong. See you na lang sa atong next vlog. Hope you like it. So, please subscribe to my channel and like and comment. Di pa dyan ko kapaluan ng may anak. Uy, basta sa ending na. So, inani na. So, please subscribe to my channel and please hit the thumbs up if gayanahan mo sa akong vlog. So please guys, please subscribe to my channel and hit the bell button over there. Okay? So see you na lang sa next vlog guys. Bye bye. O mga unday tag leche plan.